Aktar minn 4,600 persuna rrikorrew il-Geo Clinic fl-ewwel 9 xhur tas-sena. Minnhom kien hemm aktar minn 50 individwu b'każijiet ġodda ta' HIV. Dan ġie żvelat mill-konsulent Dr. Valeska Padovese f'intervista ma' One News fejn semmit kif 90% tal-persuni b'każijiet ġodda ta' HIV huma rġiel u li wħud minnhom huma barranin. Sabiex tiġi indirizzata din il-problema, f'Diċembru tas-sena li għaddiet, il-Gvern beda joffri test mediku ieħor b'xejn lil persuni kollha ta' kull sess illi jixtiequ jkunu jafu jekk ġewx infettati bl-HIV. Dan it-test, magħruf bħala rapid testing, qiegħed isir ġol-Geo Clinic fl-Isptar Mater Dei u jintraċċa l-mar tal-HIV sa minn ġimagħtejn qabel filwaqt li joffri riżultat f'temp ta' 20 minuta. Dr. Padovese qalet li dan it-test huwa wieħed illi tista' toqgħod fuqu. The test is based on a drop of blood, so people scared of taking a needle and taking blood, they come here, have a prick, a finger prick, and in 20 minutes, if they never had done a test before, they can have a result of the HIV test. It's a reliable test. It's exactly the same test that we do on laboratory basis. Il-konsulent qalet li minn kemm ilu li daħal ir-rapid testing kien hemm aktar minn 180 persuna li għamlu użu minnu, berba minnhom instab li kellhom riżultat pożittiv għall-HIV. Dr. Padovese rrimarkat kif minkejja li ta' kuljum persuni jagħmlu t-testijiet minħabba mar trasmess mis-sess. Hija saħqet li l-aktar xhur biżla huma 3 xhur tas-sajf. So people come here also for tourism. Parties, there are a lot of parties going on in summer. A lot of our gay patients goes abroad for parties, and before going abroad they come here to get tested, and they come here after they are back. I mean, once they are back to get tested to be sure that they didn't get any infection. It-tabiba semmiet kif il-Geo Clinic qiegħed jagħmel kampanja fost irġiel omosessuali dan sabiex qabel ma jsifru barra minn Malta jagħmlu użu minn pinnola. PrEP on demand. Dan bilan li jiġi evitat it-tixrid tal-infezzjonijiet tal-HIV. Sissa f'Malta hawn 200 raġel li ilhom jieħdu din il-pinnola għal sentejn bħala mezz ta' prevenzjoni. Minkejja din il-mediċina ma tistax tinxtara minn Malta, il-Geo Clinic qiegħed jagħmel riċetti tat-tabib mingħajr ħlas.